yo jiiɗiɓe yo acce fayɓe mo janga yo e jande dina. Assalamu alaikum musidɓe yiɓɓe, min salmini on min landike so tawi hiɗon e jaam. Hande kadi no andirɗon noon ko alarba 6 décembre 2023. donc haray mi wi on ko bisimilla ko tooli comme no wowiri noon ka émission meɗen needi e jikkuji men. émission needi e jikkuji men ɗon andi ko émission waɗowo e mercredi ji ɗen fof gila ka o leer ɗo ha ka sayo nangue o inchallah so tawi woni en heɓali ganto. donc haray hiɗon andi adnoon ko amora asora haray des fois tagaɗo ko jeeya ɗum. donc haray hiɗo weltana eɗon encourage a nokku kala ka hikkorɗon e kala ko wonɗon e waɗude. aray no andirɗon noon en tintiɗiɗo hande kadi ko yowiti e toɓɓe buy. Voilà, comme vous le savez, nous sommes retrouvés encore dans notre émission Needi e Jikkuji Men, c'est-à-dire l'éducation des bases et caractères. C'est-à-dire cette émission est une émission qui vous parvient tous les mercredis dès qu'il est 21h. Maintenant, on est réunis encore sur notre plateau de Jama TV. Comme vous le savez, chaque mercredi, on est là avec notre DG qui est là juste pour nous guider jusqu'à la fin de l'émission, disons comme ça. Voilà, haray hande kadi den ardi ɗo e point ji seeɗa tawate ɗon haray ɗon andi sayde fotuɗe wo ene woode ko délivre woode ko fencutuɗen e ko yowiti e émission on kon ɓay e wo hande neɗa itta bantan hikin ka yitere ɗimmojo ma ittu taw lojol ngol ka yitere ma. donc a diwata keerol mango yaa e keerol goɗɗo. donc c'est juste pour en ce qui concerne notre émission. Vous savez, l'émission Needi e Jikkuji Men, c'est une émission qui est large, qui est largement longue encore, disons comme ça, qui est vaste. C'est-à-dire piji ɗuɗi no suuɗi nder toon tawata koko fensitete. Du coup yahay noon ha menasa woɓɓe goo quoi, disons comme ça, yahay ha menasa un certain point ji gono toon tawata hara yiɗatake ɗi tuuse. mais compte tenu de notre émission ko woni fom makko, c'est-à-dire on andi ɓenne fonno toon forme no toon. donc fom makko nder toon tigui tigui ko fokke tuusen ko hana tuusede kon. donc inna noon e wawa fensutude exactement no programme o wonirno, mais e yahay ha tuusen. du coup haray ko ton ɗum ɗon holli émission on ko be yewten ko yowiti e makko kon ɓay ko affaire needi e jikkuji men. donc si yewde ɗum ɗon fof ɗon andi éducation no nder toon et piji hewɗi no nder toon. Comme vous le savez, on a beaucoup parlé en ce qui concerne notre émission. On a eu on a pu faire expliquer beaucoup de points en résumé, mais ça reste beaucoup encore à parler en ce qui concerne le thème. Voilà, haray ɗo wana en tongidir iɗen andi piji ɗin fof e yewtata ronkem ɓuccude bon sa faala tun goɗɗo wulla jon temmere nde wulla a mema e temmere nden wona ya hawo temmere nden. donc ɗum wullintama par ce que mo wonde mum o andi musen ndi wo si a memi a muyniti. donc haray hande kadi e muynita e temmere goo tawata noon haray woɓɓe goo yiɗata nden ɗon ko woni nden temmere ɗon kadi donc ko be haalende goy woɓɓe noon hara no sabbi kono ko be yewtende en suuɗata par ce que ko be fensiten ɗo ko haalen ko be yewten suuɗatake. y a pas quelque chose à casser ici devant la caméra, non. haray koko wi'a kon e musidɓe meɗen jamaji ɗin, disons comme ça, jamaji ɗin no jikkini moƴƴa noon e waɗangol hunde yiltito yo jooɗo wiyami barke Allah e min kaare sina ɗum sottintano. ah oui, woɓɓe no jikkini ɗum, woɓɓe kadi no jikkini, c'est-à-dire hiɗen jikkini wiire noon awa hiɗen jikkini, hiɗen mari jikku ko tawata hara déjà hiɗa humpaka goɗɗo andi sa aña goɗɗo ha tawa ko be yaha ka makko kadi menasamo ka makko, ɗum fof no waɗa. ko ɗon noon hande wonɗen tuusoyde añugol goɗɗo ha yaha ha hay ka galle makko menasamo toon kadi hoore ngaygu ngu añuɗamo ngon fof tawata ko añuɗamo yaasi ko ɗum ɗon walanakima. jusqu'à présent ko tawata ko be memoyamo au très fond, ko wiyete kon au très fond terme biologique kon ko wi kon.
ko honɗum woni ɗum a naatoye ko galle makko ko be anda no sifori nder ton heɓa ko fensitano ya jama on ka yaasi un journaliste non validé ko ɓen ɗon les semblants journalistes par ce que ɓen ɗon ɓe waɗi hoore maɓɓe ko journaliste mais wona innugol ko journaliste devant wona yeeso micro de non non kamɓe ko hunduko kon simplement ka moƴoɓe so kadi mottodira o ɓe heɓoyi information ko yowiti e surtout gaño maɓɓe on par ce que eɗen anndi ko aduna ɗo ala mo ala gaño disons comme ça hay nelaɗo heɓi ayɓe donc en alananden feere kono anndi tagaɗo ko ɗo yahoyta noon ha tagaɗo seke tagaɗo ko wiyen no dugulɗi ni quoi ko terme o wiri no naami mais so on imagine onon tigui on tawi c'est vrai du coup e iɗa waɗa goɗɗo hunde tawata hara no metta joomum o yaafo e hoore konko waɗɗamo ɗon finalement tawata koye makko am waɗnoɗomo on a waɗinomo ella yiltitoyoɗa kadi e makko tawata ko on ɗon haajuji ma ɗin fajata kadi tu vois a waɗimo probléme c'est à dire a menacimo a añimo a wikkikemo mais finalement koye makko kadi yahata tawa fisi koye andema nden iw andi ko deux probléme posé probléme ji ɗiɗi woni ɗin ɗon ɗiɗi ɗi poosi ɗiɗi hakkundeji men a añay goɗɗo bien sûr mais waɗu limite par ce que allah tagu fof fonnaali dedin donc e nder ɗum ɗon kadi e hunde kala ko waɗata wata waɗu ko ala seede par ce que ko honɗum waɗi si jooɗoyama hay si tawi woni hiɗa mari goonga ma hay si a yewti ko tawata hi a wino gañoma on ɗum ɗo vraiment mi winomo ɗum ɗo mi yennunomo mi yawno hay ko galle makko mi menacimo donc andi an ko ɗon hattuɗa ko hon boni seede ma on ɗum ɗon hunde fof woni ko boni ba woni ko moƴƴi ba mon frère ma chère il faut que ɓaƴƴinana goɗɗo e programme ji ɗi jokkuɗa ɗin par ce que mi haalnama hunde fof kono wirɗen noon hunde nde ala seede haray nde ala valable nde wona valable nde validatake donc an hiɗa wawi yewtude ha en on niveau ɗon mais on mo menasuɗa on mo menasunoɗa ɗon joni a yiltike iɗa faala ninsutude tuuba e makko donc so tawi noon kankadi mo wari décision ngo tawata hara andi ɓe na wo waɗede muusa ko yottede ɓuuri muusude est ce que vous voyez joni noon so tawi woni kankadi mo faalanoma yottade joni noon a are makko heeɓi opportunité no yettoroma alle ko winoɗa a yeehi ka makko a yennimo a ɗuurikemo bon an hiɗa wawi hattude ɗo mais kanko imo wawi poursuivre c'est à dire o continua ko wonoɗa haalde kon on oui bien sûr o arno e saay o yennilan o c'est à dire o ari kan o ala ko haalallan hay o wujjilan hay o piyanilan déjà ko lutti o waranalilan oɗo alarede ɗa andi le an a hewtali ɗin on escalier ɗon ka wari ma ka piigol akara an a hewtali to mais oɗa no wawi ɓeydutude o aggrava probléme on par ce que ko an atti menasude ko ɗum waɗi asimini on ko waɗede muusa ko yettede ɓuuri muusude donc siɗa mari noon ɗon seede a andi a yuntay mais si a ala seede par ce que fewde waɗaniɗa bononda on iɗa wawi ɗa décide ɓay ko an tun c'est bon non ɓay ko bononda ko an tun waɗata donc an ala mo seedintinɗa kala ko watta donc ko on ɗum ɗo no woni yiltitade e ma c'est une passe rétrospective ko ɗum ɓenta passe masse arrière passe waɗigol ɗi passe ɓawo quoi yiltitorgol ɓaawo ko ɗum heɓuɗa ha ɗon ko ɗum no waɗi musidɓe hande so remarque piji ɗin fop ko gonga ala ko ala sabu hande aye goɗɗo no riisi hande sa landike mo on riisuɗo ɗon o enna bon ko barke allah e kaari vraiment weltanelan kaarijo ko o wonanilan sabu on andi en ari ɗo e sa e yewti fi affaire ko ente sabu kon ɗen andi e yewti ɗum wiɗen hay mayde no mari sabu déjà oui ɗum no fof e yewti donc sa heɓay jawdi no wirɗen noon fop ɗum fof no mari sabu a faami donc piiji ɗin fop ala ko ala mana ala ko ala ɗimmo fop no mari fune donc si tawi woni noon ɗum ɗo woniri wano on position ɗon an hiɗa position ni vraiment ko yahugol ka ɗimmojo ma liñita ɓeygure makko nden wikkomo fi o ala goɗɗum okkamo ha para yalta na hande komi waɗi ha o hirti komi waɗi ha o ɓorni komi waɗi ha o yehi makiti
ko min waɗi ha c'est à dire o woni ko o woni kon ko gonga goy a waɗi vraiment a waɗi te kadi fo anday kadi le a waɗi par ce que wo weelaɗo si heɓi okkomo ko ñaama so goɗɗo weelama o heɓi ko okkomo o ñaama ko wiiɗa yo surru wo yo surre a waɗanɗo mo vraiment wodayɓe o haalani par ce que ka yittuɗamo ɗon ta o wawata deƴƴutude ɗum ɗon o ronka haalande goɗɗo a yettimo e sattede ko winoɗa yo deƴƴu wo o mara ɗon an joddiniga ko Allah sabbiɗa mais kono tahay kanko sentiment de joie ko mari kon sentiment de satisfaction ko mari kon tawi ngo wawata kalmude e ɓernde makko nde wawatamo kalmude kanko tawi ko be tun woda ɓe o haalani ma déjà o haalana fop vraiment du'anelan kaari weltanelan kaari vraiment ko waɗanimi kon machallah mi wawatamo yoɓude ko Allah wawi mo yoɓude wata sikku ko yiingo o waɗiranma ɗo non an taw déjà wona yiingo waɗirɗa on faami a wona yiingo waɗirɗa a waɗi fi Allah wona fi o haali ka jama hollata hin ko yiingo waɗirɗa non non an Allah seedike wondema wona yiingo waɗirɗa c'est tout a waɗi rôle ma o mais o waɗa si holliti jama on himo mari kadi plein droit haalango jama on ko waɗanɗamo kon ɗum o ala bakkato e mum o ala probléme e mum est ce que vous voyez parce que ko o welti quoi du coup si goɗɗo weltike tun aɗa non non haray ko ɗum woni toon sa hittinali o déborde est ce que on faami donc a heeɓi ɓen ɗon a waɗani goɗɗo moƴƴere nden i normalement ko hani kon a duwa ka yaltude hankadi jokka jama on ma ka mottodira wo he eɗen andidiri ɗo worin wata lannu haala par ce que woɓɓe no andi sanano menen himɓe arayno himba jaawi donc ma harano ni no yaltiri ɗo natiri ɗo donc ayo an ko waɗiranɗamo hari ko ya heɓu no haaliranmo ko ya ɓittinanmo par ce que goɗɗo andi miskino ɓuuri ɓittade wo si a waɗanimo kadi woni kadi ka jama kadi ko ya haalutu c'est à dire haray a waɗanimo temmere quoi du coup o heɓata no haalira kanko o fuɗɗoto tun siɗa ɗon o hésito par ce que mo andi way baabe makko no ɗon par ce que on no woni mo ñamminde a faami donc aray mo huuli toujours haalde goɗɗum gon ton haysi mo haalde gonga mo andi an déjà no gasa a considérata gonga makko on par ce que e ɓennayi haala miskino haala mo ala ɗum ko kara han jaɓirte est ce que on faami donc haray ɗen doit portude beaucoup attention e ɗin domaine ji ɗon e ɗum ɗum fop waɗata mi alne on waɗino ko gonga goy waɗino mais ayi o yaasimo wonden ɗo ko yaasimo wonden ɗo ɗum ɓuuri jaalade ɗum ɓuuri yaltutude feeñude quoi disons ko ndu waɗi asimi wi ɗum hande hay sa yeeyi ka makiti hara ko ya yaw ƴettana goɗɗo bagage yeeya haranade andi o okkama ko ya yeeyanmo sa yeeyanimo hara wa ton pourcentage du coup no woodi ko okkatama e nder ko wonɗa yeyde kon par exemple sa marsini 10 000 eɗa mari 3 000 2 500 disons comme ça considéra noon donc an hiɗa andi pellet wona ɗon tun jokkuɗa golle na ɗon tu wonɗa e heɓude ko wonɗa heɓude kum eɗa profitude kadi par ce que sa ceppike yeeygol to gasa eɗa mari programme ngo kadi ma heɓa goɗɗum ngo kadi ko tawata wawate nadande goɗɗum nawate nadande haalisi ma heɓa ballal iwrugal nokku goo ngal ari tawata hara vraiment e koko wallitotoma améliora condition de vie ma o mais omo wonɗa yeyande ɗa sa hittinali o menacete par ce que mi ala on gomugol ngol ko karande gomugol ngol c'est là-bas le problème kono waɗi ha simi wi ɗum e no gasa hara iɗa heɓirde nokku goo e haalisi womi mako iɗa heɓodiri nokku goo haalisi tawata aranaka makko tun mais finalement kanko ko considérata ko ngeggu makko ngu wonɗa trahisude c'est à dire iɗa trahisudemo ko wonɗon e golludude kon ko laaɓi ala nder ton toujours ara mo sikkitima no woodi ɓen waɗayɓe ɗum no woodi waɗirayɓe noon par ce que a waɗanta goɗɗo ha para yiya hemo ɓorniɗa goɗɗum normalement yiya mo ɓorniɗa goɗɗum siko conci yeyata ayiyata hemo ɓorniɗa goɗɗo wiya wondema kaka conci ma o itti non ma paɗe ayiyata himo ɓorniɗa inna kaka paɗe ma o itti fimo yeyandema paɗe ma fi hiɗa yeyde paɗe non
ko noon le woniri kadi so darni galle wona fi himo arde ka ma ñande o heɓa ko heɓata ko wirata wondema ko barke Allah e ma a anda si tawi no gasa ko wonɗa mokkude kon sino yonamo goɗɗum par ce que wona joddi haalduɗon ko pourcentage waɗu ɗon siko joddi haalduno ɗon ɗon no woodi ko haale mais ɗum ɗon fof no woodi ɗum ɗon fof hiɗe yiwde ça existe un peu partout joni noon ɗum ɗon fof ko waɗirte mi ɓuuri tañƴinade goɗɗo si tawi woni noddimo ala ma haysa anda joomum ala par ce que woɓɓe ɓe considérata fi oɗa no mari ma o ala kamɓe kan si ɓe yiyima ɓe tawi hiɗa moƴƴi fondo c'est à dire hiɗa wondi e koɓe faala kon e ma hiɗa wondi e koɓe faala kon e ma vraiment ɓe ara e ma ɓe ɗaɓɓitama famodiron gollidon ha para yeru wo ko Allah on arsiku ma e sengo maɓɓe ɓe jonnama no gasara won no worin amba malla mawɓe ma ɓe mba no ɓuuri mo an on nodduɗo ma ɗon on nodduɗo ma yon gollude ɗum gasa haray mawɓe ma ɓen an noddaɗo on no ɓuuri mo ma haray ɓe fota jogade moyen andi on ɗon o noddirali ma jogal makko ngal ko noddirma ko dikku himo andi hiɗa c'est à dire hiɗa mari no yirma noon e ko miiji kon ka ɓernde makko himo yeehi ha ta ko pellet wondema o waway naɓudude ɗum ɗon o waway golludude est ce que on faami donc noddamo ta koma gollon par ce que hande ko ɗum fewndi hande affaire ji ɗin fof son remarque wona fi innugol kaari o ko gore amma o mawɓe an e mawɓe am makko no haɓuno hande wona ɗum fewndi hande yaasi on amélioré piiji ɗin fof changi donc wona imɓawo toon ɗaɓɓitete c'est ce qui au présent ko ɗum ɗon concentre to ɗon e mum juste pour améliorer notre condition de vie par ce que name enen tun woni wona enen tun woni vivre mawɓe men no vivre jusqu'à présent mawɓe men no wooda no wooda mawɓe men ça existe jusqu'à présent il existe dans la vie no woodi woɓɓe ɓe hikkike no yeeso bien sûr mais enen kadi kono ɓen hikkiɓe yeeso yaari noon ko noon enen kadi yaraten mais no ɓen ɗon accirno en noon kadi aduna ko noon enen kadi accirte woɓɓe mais haray no woni haray vie on ko vie différente haray c'est à dire gurdam wona gootan quoi no faamiron parce que so daari fewndo ɓaawo e jooni koko wonɗen haalde ɗo wano aybe ma ɗuma no trique ji siga ɗin donc hay si ɓe waɗayno koye gundo ɓe waɗata ɗum koye gundo ɓe yaltata ɓe feññinta lande mawɓe hewɓe ellaji ɗin no yaltitude koye bien sûr ɓena bon on tawi on jokki waɗugol ko on tawra mawɓe mon hay si waɗeno ɗum mais hari feeña c'est vrai si quelque chose est cassé si quelque chose est discrète disons comme ça an a wawata arde inna wondema a wawa yaltintinde ɗum ɗon au vie et aussi de tout le monde non ça ne peut pas être parce que c'est pas toi le premier responsable les premiers responsables sont partis ou bien ils sont là mais la manière dont il avait géré la situation c'est-à-dire waton concentro on manière ɗon onon kadi fi gérugol ɗum ɗon fi améliorgol ɗum ɗon c'est-à-dire haray on ɓurta ɗum woni bonnude est ce que on faami haray ko wattango yilla e on domaine ɗon kadi moƴƴa koyna seeɗa se waɗay iɗe reeni hay miskinoɓe ɓe nokkude kono miskino o kuirta ko par ce que dokkal no moƴƴi taw dokkal no moƴƴi te ensuite miskino si hokkima andu haray nano wullira de par ce que miskino si hokkima tun andu haray mo andi ko acci kon ta ko makko sina ɗum miskino jontama kun o mari kun ka voilà itti sikke patron jo si hokkima wata étonné si ko ɗuuɗi o wata juhe par ce que anda ko acci ka makko est ce que on faami donc ko noon dokkal sa waɗi ngal tun yeggutu fimum abboɗa ko sabu ko okkirɗa kon faami siko fi Allah okkirɗa Allah jontetere kon Allah yoɓete sino toon ko duyɗa sino toon ko miijiɗa yo Allah walle ko ɗum waɗir ittirɗa sadaka donc sa waɗi ko laaɓi tun e nder sadaka ma o ko hasi kon Allah jaɓay kono noon andi ɓeynayi wo aduna on hawja ko enen hawji quoi ni ko enen en haɓɓirtude itte sadaka tum
e donc innen ko be sadaka on jaabo nden ñande sina ɗum haray an Allah no añuma bon safrullah e nana woɓɓe no wiya ɗum yaay ha ina no min anda ko honno min anda ko hon gurdam andam ɗe jiiɓi andude ko honno woniri mi neeɓi torade kono ha jusqu'à présent jaaba a neeɓi torade ɓeydu kadi toragol ngol sans ça kadi noon ko jokkuɗa kon andi piiji kon toon on tigi darna e hoore mum quoi ta innu ko jama o darantama andi wo sadaka no moƴƴigoy bien sûr ta sabbo ha inneɗa yaytu sadaka an yo volontairement waɗa volontariat waɗa itta sadaka ma on dara ko on ɗon ɓuuri moƴƴude di ko inneteɗa ya ittu sadaka hunde kaari no gasa a yahay tu woɓɓe nama ya ittu sadaka meselle sadaka hottollo sadaka goro boɗe sadaka ndondi ibo ya ɗate cele des trucs comme ça là hein donc hara ɗum ɗon fof ɓenno kadi ko fino heɓira kum hani heɓude kum par ce que ko ɗon ɓe wuuri donc no gasa itta ɗum ɗon siko sattede nde ɓurta sattude noon meselle ittaka goro boɗe ittaka tanke ndondi wallida e ɗate cele donc mi anda ko honɗum yaltoyta ɗon ko woni e gonga ko wondi e nafa est ce que on faami donc sa immike noon volontairement a immike anike a waɗayɗo o sadaka ɗo okka o ɗo donc waɗata ɗum ɗo ni siga ɗum sabboɗa ɗon noon ko miijiɗa ɗon kon sabboɗa ɗon noon par ce que gonga goye yaadu karama ko haɗaka y a pas de probléme haɗaka kono noon kadi on suɓeteɓe yehete e mum ɓen voilà on tigi suɓay ka yahata ɗon sina ɗum womo suɓali ko jooɗo o yimmode e ñoogue on faami c'est ka sa a ukki leggal ñande wo sa ukki leggal ñande wo ñuuƴino yaltude ñande wo ñuuƴino yaltude ñande ukkuɗa leɗɗe wo ñuuƴino yaltude vraiment haray wata menace leɗɗe ɗen ndaari kadi huɓɓinirde nden voilà awa piiji ɗin ko noon si a andi hiɗa wadde hunde kaari enele ala santude ala heɓude ko falɗa ko e mum vraiment dartu kadi ka base dartu ka daƴƴere kadi maniére no wonɗa waɗirde noon voilà soit ko no wonɗa waɗirde noon ma ɓe wonɗa waɗande ɓen voilà ko ɗum ɗon dartata no gasara probléme on ko ɗo woni kono sina ɗum la plupart a waɗata moƴƴere nden e wona ɗon tawara ko to tun hettoyta a fuɗɗoto hettude ga taw je vous assure en fof eɗen andi donc aray eɗen duwa wattande yila moƴƴa koyna seeɗa e par ce que ko waɗi haalirante ɗum ɗo en fof hiɗe yiwde te ensuite kadi ko enen kadi woni waɗude ko enen woni waɗinirde kadi voilà par ce que remarque moƴƴa hande ko génération wano âge de 30 ans nattiri ley ou 35 ans nattiri ley disons ko ɓen tun hande woni immade e kara noon haɓɓito bon ko yaadu leyɗe porto miskina ka ko no tawa e ko naɓata goɗɗo leyɗe porto ɗum no tawa te ensuite kadi miile no tawa ko naɓata goɗɗo leyɗe porto gorejo an on vraiment no joguiɗa oto himo darni galle himo wadde ɗum e ɗum donc min hay fus ko a daaray a eɓɓediray ha moƴƴa daara gorejo ma on taw mawɓe makko ɓen ko honɗum jokki on domaine ɗon no toon mawɓe makko ɓen ko honɗum woni e waɗude est ce que hiɗa andi ko siko gorejo ma woni waɗude ka ko o wona ɗo waɗanede a sendiray ɗum ɗon taw no gasa hara luttude kanko tun on gorejo ma ɗon tun hay ko ñugi joƴƴini o sottinta par ce que mi halno hande ɓiɗɗo patron ko ala ɓurɗo amude ɓuuri ɓiɗɗo patron komo ala haɓɓitoto kara no haɓɓito vraiment inna ɗo min wona aybingol goɗɗo comme no wonɗe yewtirde ni par ce que ko ɗum wonɗen yewtude ɗo mi wona joɗagol aybina goɗɗo wona joɗagol yara café wona joɗagol tun fima cigarette wona ɗum tun woni golle an nden par ce que min miɗe mari rêve an on ko réalise gol ɗin rêve ji an ɗon ko ɗum mi faalete kono mi réalisirta ɗin ɗon il suffit que mi heɓa ko ente kon solution mi heɓa feere
ko honno mi heɓirta nden feere kaka mawɓe an kaka jama donc kaka kawtal ɗum ɗon fof iɗa heɓira ɓen feere voilà ɓen ɗum fof kala haalanɗoma hay goto a hawkata yewtere muɗum hay goto a hawkata feere nde jonnuma nden kono mais a ƴettay feere ɓurdema ɓuraydema nafude nden ɓuraydema nafude nden ko nden ƴettata par ce que wona payko yahata lando wonɗo wo wonɗo ko honno mi gérita vie an on na wonɗo payko lanta ko ɗum payko ngala on rêve mais an noon ka wattuɗa landade ɗum ɗon andu a sendidiri ko ɓuuri moƴƴude kon e ko boni kon si ɓe yewti kala yeytiɗoma hiɗa andi kon to ɓuuri moƴƴude ko ɓuuri moƴƴude kon ƴettata jogoɗa dara so tawi woni rêve ma o réalise tako kono sa inni a jokka e ɓiɗɗo patron ko wona ɗum ko ɓuuri e ɗude kon ko wona ɗum waɗanede koko financete goɗɗum ya leyɗe porto jangga no jogui passeport yaha e ara sans probléme ko toon janggata arta e tawa no c'est à dire ko natta ɗum kadi ko lix ko jogui kon fof ko lix tawata déjà wona kanko waɗi base on c'est à dire fondation on mawɓe makko ɓe waɗi kanko ko argol tun e donc ƴeewa santier on ou bien dara kañum kadi no ɓantira mire on sikko ɗum ɓe woni mo guidude an noon ɗum ɗon ala miskino ko honto ittata ɗum miskino si ɓadaki marɗo ko honno marɗo kadi si anitali miskino ko honno awa on ɗin probléme ji fof no poosi bon ko ɓe gonga ko nanayi oya no wi ko wo l'homme ko wino ko wo ala ɗaɓɓali wasay ñawi ñawdaki maayay anda landaki majjay ko gonga si a ala a ɗaɓɓali vraiment neɗɗo ko woni o ala ko c'est à dire ko woni ko kata o ko kata nani ko ɓenni ko wo kuddi haɗa heɓo jawdi Alpha Jodara nous a relevé ça kuddi haɗa heɓo jawdi kono c'est à dire ko solution on ko honno gollitirta ndin jawdi ɗon ko ɗon probléme on ko ɗon woni ɗuɗo ɓe woni dérayide ƴette exemple ji ko heewi y a des anciens joueurs hara ɓe heeɓino jawdi à l'époque fewdo maɓɓe fewdoɓe waɗayno goɗɗum nantuɓe inde mais hande yeehe ka maɓɓe daron yahanoɓe domukol ka maɓɓe fof hande yiltino fondo yahata toon joni par ce que goɗɗum yaltata koɓe joguino ko goɗɗum ɗum ɓe yeytude woɓɓe déjà joni ko inde nden ko nanta tawale eɓe wuuri selli ken kono ko inde nden nanata ha yiwgolɓe ko probléme honno yaltitirta ka jamma honno c'est à dire heeɓi jawdi mais ko solution on heɓali ko watti ɗum e feere hendi fof waɗi fasara dakkan waɗi no faalira noon donc no ma hara koko wiɗen ko no itta sadaka haalita ma yalta ka jama donc itta sadaka on he hino lanɗo ilan ittude sadaka ndaare lanɗo minde mari jawdi voilà yalta hollito mais finalement jawdi ko ngufo en nani ɗum jawdi ko ngufo aɗa wawi ndi heɓude hande janggo kadi tawa ndi ala mais so tawi noon a gollitiri noon ko moƴƴuno vraiment ko ɗon yiyata nafa mum kan ko ɗon fuɗɗotoɗa hettotude kadi par ce que siɗa wadde ko moƴƴi tum je vous assure si tu es en train de faire quelque chose qui est bien qui est bon je vous assure c'est-à-dire tu ne manqueras jamais quelque chose dans ta maison tu ne manqueras jamais hay fof so manquirtama ko miijiɗa c'est-à-dire ay naali a hettitay à 100% mais au fur et à mesure ko wannuɗa kon o récompense no artude kadi ko ɓenta kon tambantilore yaay ha dow no jiltitade kadi petit à petit no artude kadi ha kama ko hombo heeɓi avantage on wona an a heeɓi moƴƴere so tawi woni a haalitali par ce que ko ɗum gonɗe yewtude ɗo wona okka haalita en dey waɗugol fi meɗen mari fi way minen daare men ɗo mono faala yo ɗaɓɓo même au niveau des réseaux sociaux nous voyons tous ce qui se passe là-bas nous voyons ce qui se passe là-bas il y a tant de personnes qui se manifestent là-bas soi-disant ouais nous sommes des patrons nous sommes qui et ils se montrent là-bas il y a des gens qui se montrent là-bas soi-disant que ouais c'est nous les hommes vous êtes de n'importe quoi est-ce que vous voyez il y a tant de personnes no heewi tew waɗayɓe ɗum au niveau des réseaux sociaux imagine remarque en fof iɗen suuti woɓɓe ayay c'est juste yaltotugol ka chambre mum tawata hara no gasa hara worin
koko waɗa ɗon kon tummari hara no gasa e infram ma ɗuma fus ala. Mais il se montre là-bas soi-disant que ouais, je suis une grande personnalité ou bien je suis la reine ou le roi. Hein? Je suis la reine ou le roi. Famille. Donc haray ko watango yilla e piji ɗin wana ko hayna kon koko suuɗi ko woni kon ko hayna kon ɗum ɗon no mari d'une part importance kono waɗi ha simeni no mari d'une part importance du coup siko a reevuɗo goɗɗum go siɗa mari souci go tawata hara an ko funsugol jawdi ma ko ɗuma nagol donc sa yi ko marɗo jawdi golli tawata hara koko wondi e mana no gasa hara yilta e intention ma on okkete hakkil yiltanama fonno funsugol jawdi ndi yiltanama ɗum ɗon an kadi heɓa hakkille fino gollitira fino waɗirano o ɗimmojo ma waɗi ko hayniɗa ɗon ina donc enen ko marɗo jawdi waɗi ɗum ɗo mais pourquoi pas moi aussi au lieu de faire de n'importe quoi au lieu de gaspiller l'argent hein il faut que je me batte pour faire pareil que mon ami a fait ici hein en kadi directement ou bien disons automatiquement a imoto ki sang parce que fus mankirama jawdi no wodi an kadi a imoto ki sa waɗa ko ɗimmojo ma waɗi kon c'est-à-dire ko ndin jawdi ɗon konko gollitira ɗon ɗum no mari importance d'une part d'autre part ko hon woni c'est-à-dire nafa mum ala e mum c'est-à-dire nafa ala e mum ida waɗirde hunde fi hollugol tun juste mimiɗe mari jawdi du coup il y a certains immeubles où disons il y a beaucoup de concessions qui ne c'est-à-dire jusqu'à présent ɗi remplissage ɗi heɓali yimɓe ta ɗum ɗon no ɗon au lieu de ɓe occupe ɗum ɗon ha wawa c'est-à-dire réussisude koɓe yaɓe waɗa kadi fotara mum ma ɓuuri mum ma façon go d'une autre manière goɗɗum go to au lieu de ɓe ƴetta konko ɓe woni e nawrde ngo sengo to ɓe réalisa ko tawata hara hi ɓay ɓe andi koɓe waɗiɗa kon vraiment ko 35% on woni ko hittina e muɗum donc ko hedditi kon ɓe hittina e muɗum daara ko jamma on ɓurata wonde habit c'est-à-dire koɓe faalete kon ɓurata faalede kon koɓe ɓurata faalede kon essaya waɗugol ɗum ɗon hara jamma on fof ara waɗa ɗon faale mum on tawata hara koko wondi e nafa que ça soit construise e restaurant ou bien hara ko wano école disons comme ça ou bien mankiraɓe ndiyan ɗamari jawdi ta habitio tun ka saare nda andu to miskinoɓe ɓen kaka fulawaɓe woni iwde ɓe ara ka saare sa yi miskino ka saare wata wi miskinaɓe ɓen kaka saare woni non te fois anda taw ɓe miskinaɓe ɗon est ce que ɓen kaka saare toon jeeya ataye ko ɓuure ɗudde kon kaka fulawari iwri donc ko ɓen toon handi e jawdi zakka ko ɓen toon hande e waɗanede ko ɓen toon hande waɗanede piiji hewɗi hara ko ya waɗu hara hollitaki hara a haalitali musidɗo ko ɗum ɗon waɗe wattande yilla par ce que so imagine mawɓe men ɓen ko gonga ɓe wakkilike moƴƴa noon kono o jeune génération ɗon no woni capable waɗugol piiji hewɗi par ce que hande ko wona e naadede e peeji ɗin kon o génération ɗo ngu zamanu hande gonga ko ente kon e ɓe ɓawo ɗo on tawi ko enen ɓuuri marde avantage atout e bonheur ko addata piiji hewɗi tawata ɓawo ɗo ɗi ala tawata hande ɗe mari laawol foccingol tawata ala heɓata ella ha yaha ka falɗa yaade wo arta sans problème avec respect aussi naata yalta no faaliraɗa adda ko falɗa kon sans avoir de problème kombo mari modi kombo c'est à dire gurdam welɗam ko ha honto yahata hewtitiɗan ɗon ha honto yahata hewtitiɗan ɗon donc sa andi no gérira ɗum ɗon andale hi allah hokkima ɗum ɗon enele kadi no woodi ɓe heɓali donc essayeya an kadi waɗugol goɗɗum par ce que andi goɗɗo ɓene wo siɗa fa tuma wonata goɗɗum wo a waɗana jama on goɗɗum par ce que on enen tigui no toon ka adas go wi wonde makko en français si tu n'as rien ça c'est que tu n'es rien
si a ala goɗɗum tun haray wana a fus haray wana a goɗɗum mais a heɓi goɗɗum démontre waɗa démonstration hollale way a heɓi goɗɗum ko non démonstration on na yawgol santa yima ama bon min mi heɓi jawdi bon mi waɗa e ɗum komi faala non ko honno hollirta jama on a heɓi jawdi ko yahugol ka jama on ka miskinaɓe ene ko honɗum haton ɗinɗon kamon ko honɗum haton ɗinɗo landoɗaɓe accidaɓe e mum ɓe haalnama ko ɓe faala kon donc toroɗaɓe ballal toroɗaɓe duwa ko ɓe duwantoma kon arrangeatama wallitoɗaɓe kadi an kadi yeru ko wawɗa kon par ce que wata wi a gaynanayɓe ko a innay o wallidiray natindingol goto mi woni goy moi je ne suis pas là juste pour éduquer les gens hein, parce que nous tous nous savons comment on gère la situation d'une personne peut-être ceux qui ont étudié la sociologie ou le droit le savent mais ala jannude ɗo hay goto je suis là juste pour faire l'émission mais il faut que yewten ɗen poyje ɗon kono waɗa si minni ɗum noon andi tagaɗo no woodi no andi miskino no metti fi gasa yaha inna bommi mi wawa e waɗande ɗum ɗo mi wawa e waɗande ɗum ɗo donc hay son mapaki miskino ko no gasa woɓɓe sordoto in he oy o ko haala tum o oy ɗi manti ɗo mi wawi waɗande ɗum kon to itata ɗum kon to itata ɗum o ala ɗum ko haala noon e na a jooɗo e ay noon si tawi woni o waɗata goɗɗum ma o waltata ko acce ɗon o gerde ko kanko wi waɗa o gerde e mum to acce o waɗa e yiye ka yaltitoy donc a heɓa taw duwa andi na noon faliraɗa yoɓe yewte a na noon faliraɗa yoɓe ɓen miskinaɓe na noon faliraɗa yoɓe arde ma mais juste siɗa faala yoɓe arde ma hara ko hoore duwa donc landoɓe ko honnuɓe ha to guini siɓe haali na donc komi faala koye wallidir ko ɗum woni wallidir gongol haray hiɗen torodiri duwa mi wawata en gaynande mi wawata on gaynande ko wiɗon ɗo kon mais e wallidiray si on jaaɓi non ɗon on handu a hettiɓe duwa a heɓay te ensuite on duwodirana e dal wiren noon o faami du coup yaha releɗa andi hiɗama woni capable waɗugol ɗum ɗon fof ara réalisa programme ma on kam réalisa e golle maɗen moɗa yaha ko mbo acci hoolare ko an acci hoolare te ensuite acci hoolare horo na yiingo ɓe anditete woni e ɓaawo ma woni e yeeso ma haray ɓe andita e tum fiima ko ɗum wiyete personnalité ko ya an kadi ko ya woni responsable dans la vie là ko miskino tun etoto fi yo woni responsable tawata hara sattanaymo mais marɗo on je vous assure marɗo on siɗa faala wonde responsable a wonay sans problème a wonay golliɗa jama on jawde ma ndi nde yeebaki musidɓe ara koye watta yilla moƴƴa koye na seeɗa no ɗuuɗi ko yewteten e mum mais e piiji ɗin e waɗe tun amoro asora par ce que hande taw mi soulevana on haare eɗen duwano rencontre ɗo monsieur Moussa Traoré c'est un PDG d'une entreprise et puis encore c'est un sociologue en spécialité et il devrait être là aujourd'hui mais au bord de la route il a eu un programme qui est très très urgent dans son bureau. C'est à cause de ça. Sinon, il allait être là avec moi. On discute en ce qui concerne la société, l'éducation de base, le caractère humain. Hein? Parce que quand on est spécialité, c'est-à-dire qu'on est spécialiste d'un domaine, c'est Touré. Comment dirais-je? Vraiment, ko ɓe araynoɓe ɗo yewtidenge maɓɓe kaka laawol ɗo fewno ko ɓe déplace haɗa ɓe arde mais malheureusement ɓe heeɓi empêchement par ce que ɓe noddama urgent ka bureau maɓɓe c'est un PDG d'une entreprise koɓe sociologue ɓe kadi ko ɓe woni kadi spécialité e programme o donc on andi yewtidayno e ɓen ɗo mais hiɗen souhaiti toujours
ɓay woni e yewtude maɓɓe programme o inchallah ɓe suheti en jour ji aroyayɗi en jaɓay ɗum ɗon par ce que piiji ɗin fof wona c'est à dire wona yen hawjang ko seeɗa seeɗa kono ñande ari wo kadi hara koyo welu on faami wona ko ɗuuɗi kon sarta koko weli kon sarta c'est à dire c'est pas la quantité c'est la qualité c'est pas la quantité c'est la qualité piiji ɗin fof ko noon daare imagine koyna lix kon mais hay si tawi woni piwum kun kokum fandi wo kokum fandi si kum mari valeur kum seeray kum heɓa c'est à dire prix ɓuri ɗum ɗa ko jandi wo ko jandi si ɗum ɗon ala valeur haray ala nafa donc haray koye watta illa e piiji ɗi moƴƴa koyna seeɗa ɓay haray iɗen andi en fo e meɗen ko faala ɗen koyo génération future on kadi yo ar ñemba en waɗa kadi enen kadi ɓuri ko waɗɗen kon surtout ko domaine ko moƴƴi on donc haray il faut que batoɗen fewn ɗo innen donc si tawi woni e wawata dépasse de mawɓe men ɓen au moins koɓe wonno wadde kon hara ɗum ɗon fuutaki en mais piiji hewɗi noon fuutoriki en goy ɗum ɗon kadi ɗon andi piiji hewɗi fuutoriki en neediji buy naamuji buy fuutoriki en on fof ɗon andi mais en aroya yewtude ɗum ɗon kadi par ce que ɗum ɗon fof no tawa e nder émission o naamuji ɗin ɗum ɗon fuutiki en moƴƴano haalaji men ɗi langue ji men ɗin fof woni tout est mélangé maintenant on est totalement déraciné c'est qu'on appelle déracinement en français on est totalement déraciné voilà haray toujours koye watta yilla anditen en haalata tun fiyo taw hara en ƴettay goɗɗo jikku goɗɗo on inna en ƴettiray ɗum en ittiray ɗum wa bullale o tigui non komo ɓe yurnito tun e sengo mum on ko woni wadde kon kala ko anduɗa hi probléme no yaltude programme ko wonɗa wadde kon yurnito fayin ko wonɗa wadde ko daara a tawa no woodi toon kadi toujours ko woni tuusude ko woni impactude tawata hara ɗum ɗon no wadde ha heeɓa ella ka wonɗa gollude ɗo a tawa ɗum ɗon no nder toon mais ko seeɗa seeɗa noon kadi naya ina tun a yiye tun ittira ɗum ɗon vap nde wotere non ko solution par ce que no ardi noon a anda situation no ardi noon a faami donc ko ya andu no ittira sa andal no ittira haray tu risques de perdre ce qui reste encore tu risques de perdre ce qui te reste aray ko wattango yilla moƴƴa koyna seeɗa e mi souligna ɗo kadi point goto par ce que ɗon andi fewno ka fewnɗen ɗo o yi hande il y a tellement des événements il y a beaucoup des événements qui sont différents piiji hewɗi no wadde événement ji cérémonie ji ɗi anndanɗa hoorema donc haray no yaltitira cenne ɗen fof cérémonie de mariage cérémonie de baptême cérémonie de funérailles ɗum fof no waɗa c'est à dire cérémonie ji no ɗuuɗi de sacrifice ou bien juste pour une cérémonie de rencontre ɗum fof no waɗa tun hara ko rencontre joɗagol conférence ou quoi il y a beaucoup de cérémonies mais qui sont différentes pardon ko hono waɗa simi ardi ɗon kadi par ce que wata wi a moroto juri ɗi gorejo ma moori tawata hara on fotata sukundu haray ɗon kadi a wonay woni sombo ko ɓori cukalal ma heddi kalkal hara ko a woni wonde sombo mum par ce que ko kanko ko Allah jonni mo ndun sukundu ɗon an kadi anni a morto siga ko moori ko on fotata haray an ko dala wonɗa hettude ka hoorema ko dalare wonɗa sakkitoroyde ko ɗum waɗi asimi wi ɗum haajuji ɗi no wadde nde naboji no wadde andi ko sike ko ƴettugol jikkuji c'est à dire ƴettugol piiji fawa e hoore mum ɗi ala c'est à dire ɗi ala importance tawata ko ingiri gigiri wi si tawi woni beteɗa wadde hunde juste pour ta passion hara ko faalema rek intention ma aɗa andi way tu es capable de le faire là tu n'es pas condamné tu peux le faire sans avoir de problème sans avoir de difficulté mais si a yi gorejo ma na waɗaɗa
no waɗaneɗa cérémonie a yi ko ɓornoto kon ko sansidirta kon o sansa ɗum o waɗa ɗum o sansa ɗum o waɗa ɗum o ara e auto lix o naata e ɗo c' est à dire o waɗa maniére ji donc an leyɗa andi hay heɓugol taw wono deux changement hara ɗum ɗo no wonama probléme et toi et ta famille même hara no wonama probléme kono an kadi décida vraiment ɓay tun oɗo gorejo an on ɗo meɗen andidiri o sansike wono 3 fois hara ko disons hara ko cérémonie de baptême ma cérémonie de mariage o change 2 ou 3 fois voire 4 fois 5 fois même hein woɓe no change jusqu'à 6 ou 7 e joni noon a anda honto o rewi o heɓi ma a anda honto mawɓe makko rewi jonni mo a on fotata moyen an kadi ayni a waɗa e ɗum ɗon ko honto sakkitoroyta e jomma ko honto fakkitoroyta e jombuɗo ma on ma ko honto sakkitoroyta e c'est à dire e baba bobo on ɗon taw ko probléme tawi woni on fotata yankino anda hi Allah tagu fof wonnaali on point ɗo mi souligne mo par ce que en aroye fensutugol mo quoi peut être la semaine prochaine disons la semaine prochaine inchallah en ara e memude ɗen on point on kadi ɗon noon kadi no woodi piiji boy ko haalde e affaire événement ji ɗin ɗon e affaire cérémonie ji ɗin ɗon no woodi piiji boy ko yewtete ɗon ça même vous le savez mais inchallah no ga e bawgal Allah no gasa en heɓay ɓe wallidire ndeññande tawata kamɓe tigi taw ko anduɓe ko woni e feƴƴude ka cérémonie ji tigi jooɗoden e maɓɓe ɗo ɓe yeeto en avantage et inconvénient c'est à dire importance on nafa kan e lorra kan e ngol ni waɗugol changement de d'habillement o changement d'habillement changement de comportement au sein de la cérémonie au sein de l'événement ɓe haalana en ko honto rewete honto wona e rewede ha ɗum ɗo wona ko honno nafaka woniri toon ko honno loraka woniri toon inchallah en ɗon en ardo e ɓen ɗon donc haray koye watta yilla toujours ko haadi ha simin inna toujours ye watta yilla on andi iɗa iwa ɗo hande iɗa wona ɗo e nokkure hande andi wona ko wuruɗa ɗon kon ɗan gurdam ɗan wuruɗa ɗo wona ɗum wuroyta e sa iwi ɗon kadi par ce que ɓeyna société kala e climat mum c'est à dire pays kala e climat mum e domaine kala e climat mum e éducation mum ce qu'on faami donc normalement neɗɗo mo duwa jogade si ko yaltuɗo mo duwa jogade toujours e ɓerɗe ɗiɗi kono waɗa siminni ɓerɗe ɗiɗi woɓɓe no lando joni tagaɗo jogo ɓerɗe ɗiɗi minen komi andi ɓerde ɓeyna joni ɓerde ko bonde e moƴƴere no na on domaine ɗon kadi na on domaine ɗon ɓerde ko bonde e moƴƴere ɗon non siko on domaine ɗon mimmina ɓerde ko wotere ɓerde bonde ala Allah tagali ɓerde tawde boni ko jomum wattata ɓerde mum bonde là il faut faire la différence des choses voilà ɓerde bonde ala de ça il faut ça on n'en disconvient même pas voilà ko jomum wattata ɓerde mum bonde mais sina ɗum Allah tagatama ta ɓerde ma nden ko bonde jamais par ce que piiji ɗin fof ko an ekkitotoɗi waɗugol bonɗi ɗin fof ko an ekkitotoɗi waɗugol faami mais sa ƴetti ɓerde ma nden a suɓinide ka moƴƴi ɗon c'est fini ay mota ko tun Allah inama donc yaw yara beere yaw fima dorogu yaw jokka ko boni non yaw wartoyoɗa yaw wujja yaw soppa goɗɗo yaw wara goɗɗo non ɗum ɗon ha pellet ɗum ɗon ay mota ko tawata hara hi Allah jonde ngon fon ko an ƴettata on décision ɗon an e ko wonduɗa kon ɗum ɗon ƴetta jonadama ɗum ɗon kono sina ɗum sa yi minni tun joni noon mi arta kam mi wi ɗon sa yi minni wano yaltowo par ce que mi précise ha moƴƴigoy minni wano yaltowo o ma yaltuɗo imo duwa jogade ɓerɗe ɗiɗi du coup iɗa hawra e façon yimɓe ɓen ɗiɗo kadi ka hoore leydi sa guinnude hawra e façon yimɓe ɓen fop wiren noon kono yimɓe ɓen ko façon ɗiɗi woodi ko wallitotoɗoma emo wallitotakoma sa yalti ko ɓen ɗiɗo wodanma
wallitotoɗo ma on hay so tawi woni ko honum tigi de hara ko honum tigi yani hakkunde mum toujours ko sakkitorta c'est ko soulagegol ma okkama c'est à dire okkama plaisir fijanama jallanama hay so tawi woni mo waɗnoma ko metti finalement a yeggitay par ce que o arrangete o arrangenama programme ji ma heewɗi andi ɗum ɗon ko ɗum waɗi ha siminni a jogoto nden ɓernde ɗon kadi par ce que neɗɗo na jogo jikku on tawata hara ka yarɗa wanga sansata ɗum non non yahowo mo duwa jogade ɗum non ngo sengoɗa hiɗa wawi yahude tawa hara non ɗo ala choix par ce que woɓe ɓen sa yide maɓɓe vraiment ko yaadu fof mettitete yaltugol aventure fof mettitete ndikku a heɓata werde mettinanede wikkede ɗuurede piyede ɗum fof a heɓay ɓen noon kadi no woodi regardez yeehe kam eno o sara ko yimɓe men immotoɗo yaa wano yahugol leeɗe ɗo dare ko ɓe wona massacrede dow ton kon tatara ko yimɓe kadi wawɓe wo maɓɓe ko sendi ɓe o ko wojjugol guri ngin yimɓe wawɓe wo maɓɓe de mais ɓe hendoɓe to ɓe waɗa ko ɓe faala donc ɓen no woodi mettinanoɓe ma no woodi mais si tawi woni tugan hiɗandi considération ma on hiɗandi ko falɗa kon vraiment ko fii e ko nafatama nafa yimɓe ma ɓen haray haaju ma ala ko goɗɗo hoccoto waɗa siga ɗin piiji par ce que on ɗon gon koko yewɗiɗen nanen kon allah ko nden ɗon ɓernde c'est à dire kanko ko nden ɗon ɓernde o suɓani hoore ma ko quoi nde fof no po ɗaɓɓitire ka moƴƴi ɗon no ɗaɓɓitire fii yo wowle ko moƴƴi par ce que tagaɗo tuma moƴƴantamo ko allah wotaw d'une part e fuɗɗotomo haalde taw ko aduna ga so tawi mo waɗino ko moƴƴi ko ɓuuri moƴƴude siko ɓuuri moƴƴude kon ɗuuɗi ga vraiment o yahay tun jama on hatto si o fatike tun jama on hattoto si o déplace kadi o mita hara par exemple mo gollude ɗon o mita o nawra nokkugo vraiment jama on hattotomo par ce que ɓe andi importance makko on faami tagaɗo ko noon wayi e ɗum ɗon woɓɓe ko ɗum ɗo woni ɗaɓɓude an noon andi an a ɗaɓɓal ɗum noon donc andi e gurdam maɗan ko façon ngo wurirta te ensuite kadi no gasa ɗum yahay ha impacta woɓɓe ɓen c'est à dire barmina hay woɓɓe ɓen e programme an façon no wawɗa noon ɗum barmina hayɓe e kawtal ngal ɓe wonduɗa ɓen faami haray tigui tigui iɗen duwa wattande yilam e ɗin domaine ji fo anditen ko aduna ɗo mo heeɓi sino waɗude wata waɗiri yiingo wata waɗu hollitare si a heeɓi waɗu hollitoɗa ko goonga mandano si on faama komin yewde kon wona waɗugol yalta wona waɗangol miskino yalta ka jama inna mi waɗani kaari e kaari ko barki allah e min si kaari woni ko woni kon haalu ɗum ɗon sutura awa o moyin ɗum e wonde ay haalutugol ngol moƴƴa haaltugol ngol déjà woni woni moƴƴa sa waɗani goɗɗo moƴƴere nden ta haaltu accu ɗon mais awa si tawi woni ɗum ɗon fof a wawata tawale ko be haala awa haalu e sutura harna yalto accaka mottodire woode hara jomum déjà no ɗon jokka hiilugol bon woɓɓe no ɗo yiɓe andi sana menen num hehehe ɓe sottinta ɗum ɗo ɓe waɗata ɗum ɗo donc haray a bonanimo gurdam makko ɗan par ce que accanimo suusi ko miijo o wata towde dande ɓiɓɓe makko kadi heɓata ko fonto donc haray iɗen duwa wattande yillay ɗum ɗon mo waɗay yo waɗu fi yo waɗir fi allah wato waɗu fi heylal leele moƴƴa moƴƴanamo moƴƴana hay waɗana ɗon on faami moƴƴana hay waɗana ɗon donc haray hande kadi e waway hattude ɗo mais inchallah peut-être nous allons nous retrouver ici la semaine prochaine inchallah parce que c'est Dieu qui sait nous on ne sait rien mais quand même par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver ici, dans notre plateau Jama TV. Continuez à nous suivre, hein, parce que c'est-à-dire l'avenir nous édifiera. Il y a tellement de choses à voir dans notre, c'est-à-dire à la télévision Jama TV. Imaginez, même actuellement en Guinée, on regarde la télévision. Actuellement en Guinée, dans Facebook, daron ko woni feƴƴude Guinée kon actualité ji woni feƴƴude Guinée toon ɗi Jama TV no dari no dankaranni hiɓe gollude toon kadi comme no ɓe woni gollirde gani vraiment c'est un atout c'est un avantage komi wawata
et encourage de DG1 avec son groupe. Et vraiment, c'est quelque chose à apprécier. Haray, toujours de souhaiter bonne continuation et programme. Inch'Allah, nous allons nous retrouver ici la semaine prochaine, même heure, en ce qui concerne notre émission. Au revoir.